Senina rasturang kekelengan Tuhan Yesus. Sada keriahan bancika kita jumpa ibas acara pepalan pusuh kanal YouTube Bahasa Karo. Sopesi begiken kata di bata ras kitar toto. Tuhan Bapa kami seringan ibas surga ngatakan bujur kami bantu Tuhan. Sebab bancika kami iperjumpakan kam ibas acara pepalan pusuh kanal YouTube Wari Endah. Metedeh ati kami megiken katandu. Ngerana kam Bapa kami nggo sikap megi kenca sebab reh kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Kata di bata si sekman banta wari enda ibuat ibas surat wasiat siar judul nukur perkuah ati di bata. Ibas perbadan Rasul Walu ayat siwa 25. Si jadi palas perenungan perban Rasul Walu ayat 20 nina bagenda. Tapi Nina Petrus bene mekam ras duit du'e. Sabab Yakab ndu banci itu kurndu pemere di bata. Senina rasturang, manusia umumna melukah kal terpesona nandangi hal si spektakuler. Desken mujizat entah pe peristiwa si hebat ras si debanna. Tapi sayangna peristiwa ijadikan jadi kesempatan nangdangi piga-piga kala tertentu gunandatkan keuntungan perbelitan. APK i tengah kegeluhan masyarakat si mawan ngalakan gila agama. Hal-hal si spektakuler desken mujizat melukah idayakan segelandatkan pengikut ras kini untungan. Kala si ngasuk rebahan si spektakuler jana i eluken alu erbagi cara. Jana kerina si kata kena Yakab merupakan kebenaran. Perpulungan Tuhan Yesus, situasi si bagi rupa pernah terjadi ibas zaman gereja si pemenang. Tepatnya ikuta Samaria. Simon sekala tukang sihir nggondatkan ingan bas pusyuh masyarakat. Entah kalak simbelin, bagepi kalak si kitik. Simon ras kelompok kalak Samaria, dungna jadi pengikut Kristus. Arah berita si Maria si beritakan Filipus. Paksa pemeri kesah si badia iberikan man kalak Kristen i Samaria. Simon mindu segala pemeri kesah banci itu kurna. Petrus si alu sengaja reh kukuta Samaria guna memfasilitasi pemeri kesah si badia nandangi kalak Kristen Samaria. Ngerana man Simon alu keras. Perbahan pemberi kesae labo gunandatkan kini untungan. Ibas kegeluhan kini teken, kita itenahkan segelah ula melukah terpukau nandangi hal-hal si spektakuler. Karya di batas itu huna banci itu rikan, ibas hal si sederhana ras biasa. Kini terpukauan nandangi hal si spektakuler, bancir banca kita terkecoh, janadungna kita imanipulasi. Bagenda kata dibatasi sekman bantar toto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Kamgo ngerana man kami. Maka tuhu-tuhu Bapa. Perkuah ati di bata pelin-pelin bekas pemerindu. Cana labo banci itukur. Kuga Simon mindu segelah banci itu kurna kesah si badia Mari Bapa. Gelah tuhu-tuhu kata indah. Jadi persinget man kami. Gelah kami pelabo bagi Simon. Tapi banci kami jadi pelaku arah kebenaran katandu. Bujur Tuhan. Ibas gelar Yesus. Reh kami erpengendes bandu. Amin. Senina rasturang bagenda kata di batasi sekman bantawari enda. Mindo kami segala ula kita lupa guna nge-like, subscribe. Rasi bagikan peman kalak si deban. Alu bagi kita nggo ikut. Muat bagin pembarkan berita si meriah. Ibas Bahasa Karo. Di bata masu-masu kita kerina. Amin.